Hello, Anepdang tajung salam. Tanu dum ajak tangi apner. Amangar nunung ajak yungya dang adadar. Tana keciaruzi dana. Tana senuk tangi sengram u. Bicimbi dang. Craft mabang tat segay ya. Craft ka learn city. Asir tana inang craft ya. U cimbir. I kuba cimbi zibalir topik iba nongji pacer lier. Iba nongji ajim dakar. Iba craft ya nyak zibalir. Dasar dan nasnukten ucimbiri, kangarang interesting story cuba kaya nanga asyik sebalir, iba jajang asnukten cengermulam sa tep sebalir, anongji lama orang asnuki craft ka learn asetse, craft ka ngazakse, no, saka iba je masda ni nunuknem tang nanga benar cuma bang ngazri, iba je A4 size paper, kidang ali nungbo 5 or 6 pieces. Bungu mesra truk penarung. Arur nana sayong. A4 size paper mesra color paper seno. Kijam mas. Asir negat nong kidang. Iba ya tangbo malia da senong bo magazine na. Mesra kagat ticin. Mashiga penarur ze. Penarur kelen. Scale mesra scissor mashi amshir. Same size nong. Ida mijipse. Ida shisar, michipze mesra shisar, nana sayong. Ida na, datang nunung ajak nem iba paper je penar zema wangat sidi. Okay, nunung ya kerja yang muzi darah tali zena tang ni asnuk tang ni, nunuk tang hayu zibaji, kerja. Dalsera asnuki iba cuba inang story nongdu ajimdakar cuba kurangga yang lucu balik ground na cuba kurangga iba je kangadang simple asal kangadang easy dasije asnuki iba je tang tenzakti asnuki iba ya one fold ka ida sije iba ya one fold asije dasar tanah buba nongji middle tiung zenungi ida fold asije dana dasar iba ya labuk ze nugi iba ya labuk no iba nong ya middle nong ya line ga dogang uze iba line nongji first iba ya fold ya ajak ya dijak lena asije ajak side ka nungirang fold asije. Ida sir. 1. Iba line do. Line nya tiong zi sir. Ida sije. Ida fold circle iba baya middle nungi iba line nungya. Tangsha fold asije. Ida. Iba ya fold sir. Last fold ji. Iba line badu. Atoka fold asije. Ji. Temelana. Nunuki in case follow meseded nombo. Video je post sayur tenzak tetse. Iba ya yang lok len nunuki kuba nunuk ten paper ano peze mesra bunga nangalir itum je ajak yamai yang long. Ni advance lagi yamai yang lalir. Same size, same style nong dunang fold salir. Nunugi iba ya complete sugu. Yang lugu da senung botang. Ajak ya kelemi join asije. Ida fold sali ba do iba fold anaprung la da labuk ze labuker iba ya iba half ya cover sa ida yidak ze. Dasar kuma fold asije first no iba same fold to asije no. Ida na half cover asije.
first circle ji myang lu dang ano same do iba ya trela boger halfway utak sizi half word ano fall sizi da yamaji nunugi yang lu liba jakji yamai atong debawang 1 2 3 4 5 6 ni truk yang lu alir inam ajakji kelemi ira join sugu ni juguna tang last ibaji ending tatembang anaya join asiziba first join as dang wo shape raksa no kija mas nonok join circle iba shape ji yang lu de first non kuma join as yamaji iba yalla bokzi pingi daksizi tasir push tangasizi Atemdang nunok kurangji yamaya dokzila nunok A4 size paper am share das nungbo paint asitzi nunok orang kiji pen sitzi or magazine teaching am share das nungbo yamaya dokzi asir tila yang ludzi iba size ji nunoki paper cut asibada di paint asitzi na dasije yamai tila yang ludzi misal yamai tulu coba kurang na yamaya yang ludzi dasir nunoki paint asitzi asir color paper am shinong wano colorful atokse color palala duna ta tang lockdown ya lapoger klembo nunoki color paper jalier colorful hayang nudze school nong kiji function ne dasna chiba kurang nang tagar dasna nunoki iba ya yang lor aga tzi okay thank you Hello, 다늘름. 누녹 아작당이 안읍당 다중 살름 아버늘 아슬 아스녹 다느바 증음 드능상아 근 안나든디 아슬 일박 근 아든자 수시 아스녹이 땅 양루바 주바고랑도 아작이 씀디 다슬 근 안나지 끌미 녹닥을 든디 Janai ketene kimutu tsa keta kumya nai kemze ni samarlia nai lemang sayu tetsubu wa janai youtube zirkenem tashia keteni laralita nai kemze
可怜阿女子，那个曾人跟木龙人的伤，那个曾人来可怜阿女子。Good morning. Tamasa Sunday School Josiah asar tanortam ajaktang DABA Christian Education Ministry nungi tamayam salam ajaktan lamsadabar asunok chugo mabang talang kadang Sunday School class amaki tatidang arudar saga chugo yaktadang asunoki klemi longchuma kalam tatse asar Sunday School classes tama akyaw tatse asunoki mananidang sarasadama adadi tasbaji niano asunok ajaktang ayong zakar tanordam tila tanordam asushi asun director yanir desire to make angadang shisaka sendong palala remember activities lessons them palala remember asunok dang sayo arogo asunok ajak angadang thmoat zongogo tanabiyani asunok dan nunok Sunday School kakat nungi utsedatsga kiteter ibaji nunok tang ashiza sushi sarasadama remember penarwalier nunok karibo iba utsya ngasya litse karibo mangasya litse saka lai shiba yabo asunoki kuiben azangar asar kuiben angasher paibenji asunok tanila nong thmoatsa ngor teren lok angor shisatsi nong ren lokar asar asunok changamnongi thmoatsa ngor anongji nunok ajaki tumlong akhicha angatsa sushi ni mapishya ibaje tamasa mapishya asongdangar ni thana sunokdang ashizba utsje the story of a young king called Josiah asir iba utsya nonoki lai shibano tana boba chubadam mitsirasam asir tana boba putipuyang 2 Chronicles 34-35 iba kagat ananongya lai shibano nonoki iba utsya zelwa angotse Josiah paya nunok ama tanur kadang liasa patupu tenangya Amon King Amon he was the king then the king of Judah asar paya he was a bad king evil king kajiba bad king dasra bangla pai sengyang lutham yang lo asar itamje kalama liasa saga lai shiba nongdo
Mosa uzang ter the 10 commandments, if you can remember. Iba nungdo tanabuba uzang nungdo kachi shalir. The second commandment, lai shiba nong Mosa uzang ter nungdo the second commandment. Sangyang lo kacha na atama tiyang lo. Parnok matang taputak mesra parnok takalam. Ta tanabuba commandment. Mosa uzang ter nungdo tanabuba nungdo yamaya shalir. King Amon jubai ipa uzang anamaya pai inya. Pai sangyang lo tem yang lo. Asir itamji kalamaliasa. Anongji pai zengram jashidakzi. Zengram mapenlai agam. Anongji kajasa mabangtatsi gadang lier kalan. He was the king of Judah for just 2 years. Par kilir tam kidang alir tam servants tam na parno ki pa anama tasa asa aser pa par kidang tapsat aser pa circlen kajas par chabasu Josiah pa tanur kadang saka chu par chabasu asanong naportami pa chu basise pa shimtat. And when he was the king of Judah, he was just 8 years old. Pa kam tidang liasa. Pa denok ama tanur kadang liasa. Saka unlike his father, Josiah, he was a good king. Pai tupu ama, pai sengyang lo dem miyang lo, mesra makalam. Aser tsengram tsengdang kachi tamachong liasa. Tsengram tsengdang kachi tamanan liasa. Pai itamji mapenshi aser menyak. Anong chipakudang yenna atu. When he grew older, he grew up to be a very wise. Shisa akhaba jubaka. Aser zengram mulong chidaksiba jubaka. Takamka lias ta uts jagi asher. Now when he was old enough, lai shiba nongje pa juba kam terbuba. Come 30 puba when he was the king of Judah on the 18th year na by Jerusalem nong aliba kibuba ki Lord's temple kuba raksar lias ibaji by yanglushi se tanzak iba yatan lagi yanglushi ba noksaji lier asir iba kibuba ki iba tan lagi Lord's temple ya kuma ser raksa Dasra bangla Solomon mabangnong King Solomon mabangnong pai ibatan lagi ya kibuba ki ya desmangzi tupur chungwa desmangzi mirakata rongsen aika andoka aser tangali manonge sendi usetam materials tam aika benaraki pai ibatan lagi ya Jerusalem kidang yanglo Jerusalem nong yanglo saka aser ipa indang ya asunoki lai shiba nong mezang chubadam tapu trok nong selo angoza saka Solomon juba pa circlen aser mabang palala nong juba palala yimsi siyo ngaro dang parnok ki tsengram amatokwer parnok line zidang lia temenen mabanong parnok ki sengyang lo them amon juba ama sengyang lo them yang lo aser itamji khalam aser parnok ki tsengram tsongdang kaji tamajong itamji pensha liasa anong ji tsengramer terasa ba parnok madak liasa. So what happened? Mabang palala nong zakcher tami arwagi yimdi amak Jerusalem nong aliba iba tanlagi iba Lord's temple aser Jerusalem chara the Jerusalem wall na aser bo yuta lima nong aliba item tesemdem raksatse aser tesan maba jendi ajroda utsenongji shalier saka kong kudang Josiah pa juba akam pai tamalenshi ai kadang penaruz pai marang aser iba tenlagi ya pai yanglushi ze pai tanzak na kana anako tamati ba putir the chief priest na Helkaya pa iba tenlagi yanglushi ba ya pa abrang yunga oba mabangno pai tezilen kakat ka ango aser iba kakat chipai yak tadang pinaro ki aprangdang kakat iba yalir parnok mapang nongbo
parnok putu mabang nong kakaji asuno ki thang am shiwa maya mas saka iba maya dang am shala scroll ta jarna asir bai iba je chet ta pna ro ki bai iba je zangdang nong it was the lost the book of law uzang kakat kuba tan la ki dang lias tan la ki to long nong lias saka it was thrown aside during the time of the ungodly kings asir iba je sama to ko aliba bai ango anong chi pai iba chi yak da dang pina ro ki zongdang pai zangar khlan samar liba khakat to tai pai kudang matet pai iba chi yak da dang pina wa ki shafan shiba chupar tizilor scribe na panam agatsa iba yalir panam agatsa asir pai iba khakat chi pina wa ki chupa dang zalwa aliba ama chi pai zanga ashi kudang chupai iba kakat nong zanga aliba udhamje zulwa aliba udhamje pai angashi pai sama aliba sushi damje shisa asar achap kajiba achap dasra bangla Josiah par nupordam asar sirapordam majongba indang pai kukwa shisha pilam asar tsangamber teras habaji parnok matak clear das baji pai angata da aro anong chi Josiah chu pai kaje enyak pai tsangram tsangdang tali dang achema lo akam asar parno portam tsangramar teras haba nungi kamzaka li za su she pai maba tungti bang asam inyak asar itam je kaje sa dasra bangla pai Jerusalem asar yuta nong aliba na portam ajak Ainkardam, Budirtam, Asir Nuportam, Tulu Tilana Ajak by Chatan. Asir Chataner Kalan, Ipa Uzang Kakat Nong Zulwa Aliba Utamji by Nuportam Ajak Tak Ibaji by Zanga Metetaksa. Na Asir Ibaji Zanga Shir Kalan, Parnoki, Ipa Uzang Kakat Nong Shaliba Ma, Parnoki, Panshiza, Asir Inyakza, Iba Anako. The zangzakta pa tasan ka parnoki yang lo siya. That's right, na? Renewed the covenant. They made a promise. Na? Asir kalan, tana boba nong, Jerusalem nong asir yuta nong, par no portame, asir tsira portame, yang lo aliba, sing yang lo dam, asir takalam tan lagi dam. Itam ajak chi parnoki raksatsa, asir rungtoksa. Asir tasam boba nong pai naportam ajak tang tung tibang penjong ka kubadang siyaw ba penjong da ajar the Passover iba penjong ya naportam ajak ya among za sushi uzang agatsa now iba Passover siyaw ba penjong indang ya lai shiba nong asunoki anitat Exodus chapter 12 nong zalwa angotsa Zangrami Mosadang Napo Israel nangar Naportam I Pai Zangrami Parnoktang Kachi sa inyak to remember what God has done for them. Itamchi Parnoki Mama Dukza Sushi Ipa Penjongya Parnoki Mabang Ajak no Putu Ajak no religious tradition ka ama Yims ka ama Parnoki Amongza Sushi Ipa Mezang Chubadam Truk nong ya Shalier lai shibano. Saka Israel nongar tami iba penjong ya mabang talang kadang parnoki momong ya ro daser. Saka kudang Josiah pa chubakam yoda nongar chubakam pai iba penjong ya among za sushi naportam ajak tang uzang akatsa. Aser parnoki yamaji uzang nongaliba ma parnoki iba penjong ya among. Aser Josiah among ba ama Juba Israel nongar juba khati danga iba penjongya momongdang ta lai shiba nongji shalier Josiah pa there was not a single king before him and even after him shiba pa mulongchang ajak aki pa tanala ajak aki pa takam ajak aki sangram tangi meyep anongji as long as Josiah was the king of Judah Napordam parnoki uzang kakat nong sha alibama
parnoki yemsidam ma ajakchi parnoki kangadang matsangarata parnoki idam inyak ya parnok Passover siya oba penjong amongba noksaji lier aser parnoki ashiba ma uzang nong shaliba uzang kakat nong shaliba amaji parnoki ajakchi inyak aser penshi aser Josiah pa juba asaba mabangnong napordam kangadang yemchong nong tasinap nong aser parnok kangadang azak aronong parnok lias da otsjagi asher kuda changar tsuga na Josiah, the king of Judah, he was a special king, and so are you. Na paama tanur kadang saga nai tsengram uji ne malongnong lidak tsira aser nai tashiangara nai achimalura tsengrami na muatsiza aser ne takamji na makata lir damasushi the muatsiba takam khasiza. You are the light na alima tasangwa anongji ne tasangwa ji chungkai atok takchang yamaji sira ne portami ne mabata chungji angotse aser kudak nong aliba asen tubu tsangram sense wangshi dakzize. Amen.